ngere mukecuru we Imana yambwiye ngo singusengera uzohararira abantu ukabita baroza atabari bo kandi ntacyo wakucije kandi ntacyo wabonye kandi ntacyo yabaye none Imana yambwiye ngo singusengere Imana yambwiye ngo usubireyo uje kwirega na mukeba wawe gusa nicyo kigukiza pasiteri we ati imyaka 10 tutaramukanya turasabana imboga turasabana amazi kandi dutuye ku musozi twembi none ndamutukanye tugende umubwire ngo naze muje munkwi nimushikiyo mungu bibereyo tinuko ni kw'Imana yambwiye aragenda ngo ake aramujana mu ishyamba yapfuye kumuhamagara ambwira ngo yewe tuje munkwi wabo yamavuze induru mu muhana abantu bariruka baza kureba niki ati none ndahumiwe Imana yaje kumanywa ati mukeba wanje arakugishe nyuma y'imyaka 10 aramvugishije mukamwanya baragiye bagiye ngo bashike barahoberana gusa arakira nubarari yarakize ubuzima pararizira shira ukuboko kurakomera arahinga avuga Imana ko ari Imana biturutse mu murimo w'Imana Imana himbazwe bukembura n'umugore umugabo yanze agize imyaka 8 umatuye mu gace unatuye mu kandi gace bataramukanya yamuhamagara kamutuka yaramureze mu nkiko birananirana yamujanya ahantu hose mu birabyo birananirana mu bavyeyi birananirana nije ngo aseuke ngo ambwire Imana irambwira ngo wikwiye gusenga bizari bimugoye n'ibyari byaramuboshe byashize ngo kandi bishize ngo ubwo yavuze ngo mpfukamire ngo none muheze telefone ahamagara umugabo muhaye telefone yanje ndabwira ndi ngaho hamagara umugabo wawe ahamagara umugabo yamarira ku telefone azahayajya ku telefone avuye yarari ahayarira ku telefone ashikaho turahayarira ku telefone ahimbazwe Yesu washikaravuga ati nari umuturi kutangiye none kuri k'Imana mbonye umugore ambabarire n'abana bambabarire ndabahuza ndasenga ndashingira butanga busha ubu bari muri Kristo Yesu ko barakorera Yesu wapfuye akazuka haleluya umugabo ugira izina ritagira abandi bagabo umugabo ugira izina abo mu isi batangarira n'abo mu ijuru batangarira umugabo utazitererana bawe abiwe umugabo nyamugabo umwami dukorera umwami uza wumva umwami uzi kuvuga asante sana bukembura n'umugore w'umunyamurenge umugabo yamutaye kuri songa mbere kugeza ejo bundi mu 2013 duhure yambwira ati sengera nagize ikibazo umugabo aravuga ngo agiye mu gisirikari atuye Uvira atuye Baraka azagera hano Minembwe azazunguruka muri iki gihugu cyose ariko kuvuga ngo agere iwe mu rugo nararusha abana naratingiye narapfakaye rwarashize ariko sengera igihe mbaye senga Imana wa mugore arambwira ati muzewe kusenze kabona kaburi imbere yanjye ayiwe simbizi ndasubiye ndahumirije ngo senga ati muzewe ati mbonye umugabo wanje arapfuye kandi nyuma y'amayinga 2 yabihanuye na gatatu ku kandi gatatu gakurikira ko bamurasira mu gahungu arapfa Mana we kandi abihanura wenyine je nicaye mcecetse paye mpamagara umwami w'abami nanyeganyeje intebe ya muzehe nanyeganyeje intebe y'umwami uzunyeganyezwa akovuga kandi akumva burya naze nganira ijambo ry'Imana narababwiye ngo muri Zaburi haravuga ngo ni Imana ngo izireba imisozi ngo igahinda umushitsi yego nukuri ngo yayitunga urutoki ngo igacumba umwosi iyayihunga mu izina rya Yesu wapfuye akazuka uhaye numva wese umusozi ukundagurike none amena amena
ufite umusozi uwo ari we wese. ariko reka ngubwire, bibiri iravuga ngo duhagarare kigabo. Dawudi yaravuze ngo uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshe, ngo niyo nonyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. turi mu isi ntituzobura kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. turi mu isi ntituzobura ibirimbu, turi mu isi ntituzobura aho dusitara, turi mu isi ni ngombwa ngo duce aho tutari dukwiriye guca, kuko turi abashyitsi n'abimukira. umushyitsi ntazanezerwa, haba n'ubwo muraza mu ihoteli ntazanezerwa. noneho iryo naryo turimenye ko turi abashyitsi n'abimukira, kugira ngo duhagarare dupfukamye kandi dukomeye. bene data, imana yacu ni imana y'inyembaraga, ni imana ikomeye, ni imana izivuga bikumvikana kandi yavuga bigasohoka. napfushije nabyaye abana 8, mfusha abana 6. napfushije abana banje b'abahungu 2, abakobwa 2 b'inkumi, mfusha umukwe, mfusha umukazana. pole sana. ariko kubw'ijambo ry'Imana, icyo ngiye kuvuga cyandangaje. umwana wanje wa mbere aje gupfa, yanyaduhamagara ifamiye, atwicaza mu nzu n'umugore wiwe na nyina n'abarumuna be. aratubwira ngo musigare neza, ngiye mu ijuru. Amen. abona atarwaye, adashushiwe. aratubwira ngo musigare, ngiye mu ijuru, kandi muhumure, tuzabonana nyuma y'imyaka 50. ariko uyu mugore wanjye niwe uzankurikira vuba. Mana ishimwe. niwe uyu waraye ugiye hano, waranzanye hano, waraye utumye ngera mu Buganda, atuye mu Minembwe. uko yabivuze niko byagenze. umwana wa kabiri yandikaye y'agasukora imara, arirega arasezera, kandi yari umusoda. arirega arasezera, abwira ababo ngo arandika muri yo kaye ngo bazayinoherereze. aravuga ngo nzopfa, kandi bazondasa mu mugongo, ruzimire mu mpyiko, nzobabara iminota 45, ariko nibirangira nzoja mu ijuru nduhuke. Amena. Nukuri uko yabivuze niko byagenze, kandi niko byabaye. nta kindi kintu cyaciye hirya y'icyo yavuze. umwana wa gatatu yankubise urushi, nicaye ku ntebe yazaga nkinisha, yari umukobwa w'inkumi y'imyaka 17. akubita urushi, arambwira ngo muzire gusigara neza, nje ndagiye. ese ugiye? ati ndabombotse. ugiye mama? ati ngiye mu bantu bize bazofata neza, nta magambo yo kwirwa nifata nabi. nyuma y'iminota 50 mbona bazanye intumbi, igiti kimutsinze, igiti kiryamye hasi, abandi batsinze ngo agice iruhande, kirahenanguka kimuryamaho, aracikana. banzanira intumbi, asize asezeye. noneho ngo bimare kuba bityo, umutima uzamwo. ndavuga neza ko abandi bari mu gupfa, bakavuga ngo ari je ufariji. none nzoza farije abandi, abaje nibapfa ndobe, abaje nibapfa ngirindi bara. biragatabwa. uzahurira wese, yaba uwaje yaba uyundi, nzahagarara mvuge Yesu wapfuye akazuka. Amena. nukuri ndabihamya imbere y'Imana n'imbere y'izambaza, ntabwo ndanakomeza n'amaso zo, kuko icyo wamenye uba warakimenye. nzi ko nzabatanga, kandi nzi ko bari mu ijuru, kandi nzahagararira Yesu muvugire. Yesu wambaye gusoma, Yesu wambesheje iminsi yose, Yesu wanyoboje nkavuga ubutumwa, Yesu wangiye imbere nkaba umugabo, ngahagarara imbere y'abandi bagabo ntari nzi gusoma. Yesu we, nakuvugira Yesu we. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakuvugira Yesu we, no mu busaza nzakuvugira
nzakuvugira Yesu we, naho nicaye ndabasha guhaguruka nzakuvugira, ndabizi ko nzoramba nzakuvugira. Yego, asante. Bivuye kuri iyo ushuda iyo guhamwa kw'abana baje, tugiye ku ipo ya 4. Imana ni Imana itangaje isi, ni Imana umuntu atomenya uko avuga. Yaremye ibyizigiro mu mutima wanje, biraba neza. By'Imana yakoze ni byinshi sinomenya kubivuga. Ndibuka umunsi umwe hano mu Rwanda nagiye kwigisha ahantu ngo mare gushika ndigisha, Imana imbeza gusobanura kuko ijambo rivuga ngo nzosuka umwuka ku bantu bose. N'ubu ngubu bahaye abantu utazawuzuzwa bimenye ko ari ubwoba bwamubujije. N'ubwoba bwakubuje kuvuga ruga, n'ubwoba bwakubuje kwerekwa. Niwo tubwira ngo ugira Yesu ngo ariko yakwimye ruga. Niwo tubwira ngo ugira Yesu. Yesu yovuga ngo nzosuka umwuka ku bantu bose, aho we wabujijwe n'iki? Cyakubujije n'ubwoba n'ugushidikanya n'ukwitinya. Wa muntu udawongorera yakongoreye uratinya, mubiri yakongoreye, mubiri n'umwanzi w'umutima, mubiri wawe wambaye n'umwanzi w'umutima. Yego, yarakongoreye ugira ubwoba. Ariko mukubwire uwo munsi ndavuga ngo ese simbani kurimwo iyo hawe kugwaho ibiganza n'abakozi. amena. Imbere y'Imana n'imbere y'abagabo itorero ryose riraturika, rivuga kuri barerekwa hakirwa abarwayi 48. Nyuma yaho abasoda batwinjira ati mwasakuje amasaha yareze, bakivuga gutyo bafatwa ko ari 12. Barirega bavuga ibyaha bari bafite. Wari ufite abagore babiri akavuga batari bazwi n'igihugu, wari umeze atakavuga, bahindukirira Imana. Ndavuga ngo uri Imana, wa Mana yera we, uri Imana uzohora uri Imana. Amen. Muri iyo safari bateze kabiri banziza akazi. Umunsi wa mbere bandeze n'abatije abantu 48. Ndi umushemasi n'umuvugabutumwa udasengeye. Ndagenda ngo mare gushikanigisha abantu bemera Imana, ndabakurikirana barakomera, banja kuririmba, banja gusenga, banja kuzuzwa. Ngo ntumize abasengewe ngo baze kubabatiza baratinda, ngo ntumize baratinda, ngo buce ngo ntumize baratinda. Tuzabireba turacabyiga have. Ndamanuka ngo nshike namange nasengera uruzi, nduhagararamo ngenda nararitse utundi twana 2 ndi muririmbe basha. Bararirimba ngo nkozemo wa mbere avuga ruga, ngo nkozemo wa kabiri avuga ruga, ngo nkozemo wa gatatu avuga ruga, ngo nkozemo wa kane avuga ruga, ngo njamurure 20 haba haserusindi 20 ati natwe turabatizwa ndi nimuze. Uwo munsi batiza abantu 86. Ndataha ngo nshike ntanga raporo ndi nabatije abantu baturaguteze ndi sawa, nta kibazo kabisa. Ubwo mu ndengeye kuba nimushaka mwamabwira amagufuru 8. Buke barategereza ko nzoza kubabwira ni mumbabarire, barategereza ngo buce baje mu nama batese kuriya Mathias twamutengeye iki. Ubwo yabatije abantu none twamuhaye urwandiko rw'ivuga butumwa tumwima ubushobozi. N'ubu ngubu mbibwira abapasiteri bose bumve, umuntu uzuye umuntu akamwita umuvuga butumwa ntamusengere ngo amuhe amadaraka yose, afite ikibazo mu ijuru, afite n'ikibazo mu isi. Uhaye umuntu urwandiko ngo ni umuvuga butumwa, umwimye gusengera abakukirwa, ntumusengeye ngo umuheze amadaraka y'ubupasiteri, none azaba umuvuga butumwa nyabaki. Nta muvuga butumwa ubaho udasengeye.
ubonye ko atendeje amakondisiyo y'ubuvugabutumwa reka nuko umuhanga urwandiko rwo kuramukanya. yego ubonye ko inyigisho ziba zikijuguma reka nuko mu rwandiko rwo kuramukanya kuramwereke kuraheza umwana urwandiko ngo akiga gute banumve wa pasiteri ari mu kumererwa nabi bamererwe nabi bamererwe nabi ntibari mu kwita abapotere badafite amakanisa. suko wari wabona umuntu yita generali atagira abasoda? wari wabona umuntu yitwa koroneli atagira abasoda? wari wabona umuntu yitwa kapiteni atagira abasoda? mubiyo nayo magutwika isi n'amagarada atagira akazi. uwo munsi barantenga ndagenda ndihangana kugeza baje kunaka imbabazi, banatse imbabazi n'iposho bansungera n'iyinga. Mana ishimwe. Imana nyamana we uri Imana, nzagutambira nzagusekera nzakuvugiriza impundu uri Imana. Kitari cyarabonetse kirabonetse, icyo abagufi batohabwa n'abareba ruragitanze, icyo abambaye ikoti byaje abambaye amasha baragitanze. Amen. Amen. Imana papa waje, Imana mama we, Imana dusenga iragahora ku ngoma, iragahora ku ngoma. Haleluya, haleluya. ngo bucya pasiteri bama baje inama batiririya jari buryo umuvugabutumwa rizatumara. Tumubeshere tureba abagore bacu tubwira ko yakoze ibyaha nabo babyemeze, tumubeshere atengwe. baragiye ngo buce mbona barampamagaye muri baraza bati twaguhamagaye twamenya amakuru ko watenze nabi, hari abadamu mwakoranye icyaha kandi abadamu b'abakozi, none twavuze ngo wirege. nawe ko barandaka ngo nirege bandika ipwe kuko nireze ince bugufita nzanjuguma ngo narireze. nanjye ngo shike ndawa mumbeze umwanya nje gutekereza. ndataha ngo shike ndatekereza ndavuga nta kindi cyomara iki kintu, nzemere ngo mudutenge n'abo bagore, nta mbabazi naka mudutenge n'abo bagore. Yego. aha mba ndabamanitse neza, ndabamanika pe. ngo bagikoze mu twatsi ukuntu badutenga n'abagore tutakoze ibyaha, babona abagore ntibabemere. ngo barebe ukuntu babibeshuza, babona ntibishoboka. ngo barebe iyo birora, babona ntibiba. ngaho turebe bwaca akabona baraje none bigere kimudutenge, none bigere mudutenge. barariba baraheba, ubuce barampamagara tubabarire, twari twadanganyitse, twari twagiye mu bidashoboka, none utubabarire. utude yacu aho tuyirangirije bene data bavandimwe nshuti bakundwa. umuntu wese anumve kandi yodiyo muheze isi yose yumve. umugabo uzuvuma abanyamurenge mumusengera Imana imukuze. Amena. abanyamurenge mwe murakabaho, murakaramba, murakarama, muragahoraho, murakarama bene data mwe. ariko uzi gupfusha abantu batandatu, amoko yose akagufata mu nkokora, akaguhambira, akaguhumuriza, akakugemura, akakwambika, akaguhumuriza, bamara ukumva umuntu arahagurutse ngo abanyamurenge babaye babi. umuntu arabyara isi yose igahurura, umuntu yashitse isi yose igahurura, umuntu yakomereka isi yose igahurura, umuntu yagata isi yose igahurura, umuntu yabowe isi yose igahurura, umuntu yagata isi yose igahurura. natwe ngoko turavuma ubwoko, ngoko turabwita amazina mabi. buri muntu azikorera umuzigo wiwe. Yego no kuri. buri muntu azikorera umuzigo wiwe. abahanura amarozi muhanure cyane, muhanure cyane, muhanure cyane,
muhanure cyane ayo moko mutuka ariko se nyine Yesu yaravuze ngo ndimutinya bica umubiri mutinya bica umutima. None ko wishe imitima y'abantu ukica umutima w'uwo mubyeyi weretswe ukica umutima w'uwo mugabo weretswe icyo bakoze ni iki? Icyo wubakiye Imana ni iki? Icyo wunguye Imana ni iki? Icyo wunguye ubwoko ni iki? Bene data bavandimwe bagabo namwe bakirisitu bapasiteri muyoboye amakanisa atavazari sana jewe muri zo zako rwose nabonye nza ndeba umunyamurenge nkabura umugongo muhekaho nza ndeba umunyamurenge nkabura izina mwita. Hano i Buganda ndi umusaza afite imyaka 74 mu myaka 74 nopa agasaba karya ariko abana bakaba barariye kuva umunsi nyinapfa bagasoma kuva umunsi nyinapfa kugeza none. Mana ishimwe basomeshwa n'amoko yose n'imiryango yose bahagarariwe n'Imana bayobowe n'Imana data wa twese wo mu ijuru. Amina. Bamara ngo ayo moko niyo bahebatuka iyo miryango niyo bahebatuka abo babyeyi nibo bahebatuka abo bakobwa n'abo bahungu nibo bahebatuka. Juri mukwicara ngo uve umwana w'imyaka 16 arabamagaye muri Amerika ngo ngiki cyayo mbera abana. Bene data mwe kitamutera abana agahinda we. Nimureke kubabaza imitima, nimureke gutuka ubwoko, nimureke gutuka abakirisitu, nimureke gutuka abantu nyabo nawe nimureke we nimupunguze inyigisho z'imijinya n'amahane n'amashari n'igomwa n'ubushyuhe n'ibindi nimuhore mwigishe Yesu wapfuye akazuka. Amina. Mwigishe Yesu wapfuye akazuka muvuga imbaraga z'umugabo zamukuye ikuzimu akitwa izina riruta amazina yose. Jewe ndasoma Bibiliya mutima ukaja guturika. Imana yo mu ijuru yabaremye, Imana yo mu ijuru yabahaye iryo zina, Imana yo mu ijuru yaberetse ubwenge bwa none, Imana yo mu ijuru yakuhuje namwe ihabwe icubahiro mu isi no mu ijuru. Amena. Hasigaye mu kurangiza bene data reka mbaza salamu gatoya usomye Abaefeso 4:8 mu Giswahili azavuga neza mu Kinyarwanda azavuga ngo aramanuka ngo yiki kuzimu ariko Igiswahili azavuga ngo akatelemuka hadi moyo wa nchi. Yesu yinjiye cyambere cyitwa akaburi ariyo Shehori arasora manuka yika mu kindi gihugu cyitwa mu gituza cya Ibrahimu washika asanga bera arababwira ngo ni muzuke nanesheje isi na utwari bwose mu isi no mu ijuru. Aramanuka yika mu gihugu cya gatatu cyitwa ngo n'urwobo ruzira iherezo nimwe bazabonera abadayimoni bose bakoshe. Aramanuka ngo ashike muri abo badayimoni arababwira ngo akanyu karashize mutegereze umuriro w'inkazi. Biblia y'Igiswahili ngo akatangaza arababwira ngo mutegereze umuriro w'inkazi zorya abazi b'Imana. Yego. Afata kwa Nyamutunzi abasomera Abaroma 2:12 arababwira ngo abapfuye batizeye bazahanwa muri ubwo buryo. Aramanuka yika mu gituza cya Ibrahimu arahasira ibanga mu gituza cya Ibrahimu muri Shehora Tabazari muri Adese aja muri Adese mu muriro aja mu muriro indani igihano cyari kindiho. Yesu aracyambara, Yesu arasha neza ngo aje kurangiza gutya ngo anyaga iminyago afata ifunguro afata izandiko z'inyango zaturegaga abivuga ku mugaragaro arabahemura arababwira ngo nahawe ubutwari bwose mu isi no mu ijuru. Aravuga ngo indimi zose zivuge ko ndi umwami, amavi yose apfukama avuge ko ari umwami, amavi yose n'aya shitani n'ay'abadayimoni n'ay'ibisigo bihuye
umwami. Amen. avuge ngo Yesu ni umwami. ubwaho mu rurimi rwacu ruvuge ngo Yesu ni umwami. ntabwo uri gupfukama rivuge ngo Yesu ni umwami. nushaka udupfukama kuvuga ngo uri umwami mwami we, uri umwami mwami we, ururimi ruvuge n'ivi rivuge. Yesu azayumva kandi azakora. Imana ibaheze umugisha kandi bakomeze ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Amen.